Donc souci fort. Alors le sambo nzamba yo ka ngonenge kenda. Tout le monde embarre vos genoux, nous prions. Et celui qui m'barre miso avec les cadenas luka mta ufungori miswa. Oya kufungola miso zo mpepa pilipili. Tata nzambi na dikolombo ka mshika. Oh Seigneur. Po mutakoma na dikola kotana na nzambi facha etage. Tala distance. Nzambi mkolo tinda Yesu na chefo bwake parachute. Soka yena mutuma kasi akubamba nao. Akoki pe kuswa dérangement kula aventure. Nani akosupporter ye? Seigneur. Oui. Pourquoi la Bible balubi Yesu akuya lukula muyibi? Akotela wapi? Awapi na Congo leta pexiki muyibi. Tala makamu. Siko tundimi la Bible o tundimi la leta. Tukundimi la leta mtazanga mandoki. Yesu kuya lukula muyibi te. Umekana yote. Awa na Congo muyibi tu beta ke en gros. Uyena mtuma kasu kusoma kofi ya credit. Ya mipiku. Seigneur. Oui. Tangu sala ki jardin d'Eden. Uchaki bakengeri minderi tu batu mwindu. Mindele. Oyi badia kimbuma banuari to minderi. Mindele. Na jardin wano mwana ke longi nini bata mageza utale ya banuari to ya minderi. Mindele. Eske longi ya likulu le papa wemba izalaki wana? Innocent. Ilongi ya komedie malanda izalaki wana? Innocent. Mais pourquoi pas chaboina banzala? Fale kumi la batu badia kimbuma, izao kumi la biso ba inosa batu mwindu. Atabana nyongwango. Ataku tu biso batu mwindu. Njali ya ribusu na mukiri, izao kumi la nga malanda. Eske seri ya dana Eve nga nazaraki? Innocent. Tangu masalaki ba ipaka na bango badia mbuma soki manga soki safu. Ngashi na botami. Innocent. Ah Yesu ba ele biso. Satazonga na couloir. Jamais. Jamais. Oh Saint Glace. Oh maya pio.